Ayo, mari. Sudah lama sekali tidak live streaming. Oh, ya ampun. Mari. Streaming yuk. eFootball League. Ke Division 7. Kenapa mulai dari Division 7, Pak? Nah, game plan coba kita lihat. Tomiyasu ganti. Sepertinya kemarin saya dapat pemain baru deh. Nah, siapa ini? Tavernier, tahu lah dari liga mana itu, saya nggak tahu. Coba nggak di reserve. Nah, nggak ada back lagi ya, sudah. Ini berarti kita jadiin bentar. Cara main kita apa sih? Quick counter ya? Quick counter nggak sih? Sepertinya iya. Bentar, taktik. Team play style. Oh iya, quick counter. Manager, oh. Oke, sub taktik. Wis, gila. Individual instruction. Team play style. Oke, not bad. Berarti yang right back saya naikin dulu deh levelnya. Sekalian thumbnail, sabar. Mana ini? Image dari ini. Mana email thumbnail waktu itu nggak jadi dipakai kan, ini thumbnail kan. Simpan, udah. Wah, my team. Player. Ke mana tadi? Right back mana? Wah Allah, Breti ratingnya turun Pak jadi 73. Dari 78 kan. Oke. Player action. Enggak, bukan di sini. Mana tadi? List action. Gimana sih caranya? Ini ya? Selection. Enggak. Gimana sih caranya? Cara trainingnya gimana dah? Saya lupa dah. Player action. Kontrak renewal. Hah? Gimana Pak? Iniannya. Hah? Halo? Halo, gimana ini? List action. Sort. Enggak gimana sih ininya? Cara ini selection view, player action lock, cuma ada lock doang Pak. Coba yang lain, player action lock doang. Gimana sih? Sumpah gimana sih ini? Pencet apa Pak? Player action. Oh di sini player action, di ini dulu. Toggle display. Enggak gini. Nih. Player action. Lah, ini cuma kontrak renewal doang. Halo. Coba lock dulu. Ini udah nggak ada kontrak ya? Mana sih ini, ya ampun. Weird juga nih, kita naikin dulu deh. Player action, nah player progression ini kan ada. Possession, quick counter. Udah boleh. Jadi 83. Kayaknya itu harus di ini deh, harus di apa namanya? Otavio juga nih. Harus dinaikin deh itu deh. Player progression. Ini quick counter. Dah. Yes point.
Pamo eFootball. Ribet banget ya, harus digini-giniin, gila. Ini udah 90 kayaknya, ya naikin aja deh satu kali lagi, nah biar 99. Terus passing, mana passing? Nih, udah, use point. Pamo. Udah. Lagi nggak? Inzaghi udah, kayaknya udah deh. Pemain saya masih jelek-jelek semua, Pak. Ini kayaknya ini bisa di-upgrade gak sih ini? Sumpah nih. Mana lagi yang bisa di ini? Tomiyasu nggak usah. Neymar nggak perlu. Mings ya. Partey, Thomas Partey. Saya pakai nih kayaknya kalau nggak salah. Player action, player progression. Oh, udah 99. Passing, dribbling, shooting, lower body strength, aerial strength. Udah, itu aja. Passing, shootingnya boleh lah. Dah. Kenapa itu Kenapa itu? Oh, bentar, Pak. Dah. Ya sudah. Nanti saya cek lagi. Saya mau beli ini kontrak dulu, Pak. Di mana caranya? Shop di Football Point. Kontrak nih, buset 25.000, gila. Stop, tar aja. Saya nggak ada duitnya. Halo. Sekarang nyari GP di eFootball Mobile susah, oke, nyari versi konsol sama PC ya kan. Susah kan? Kalau dulu event sekali dapat 25.000, kadang di-upgrade jadi 50.000 kan. Sekarang susah. Objektif. Paling ngelarin ini objektif. Ayo, jangan ngelek lah, saya mau main ini. Weekly objektif. Kita lihat. Tangan udah kaku nih kayaknya nih main eFootball. Nah, ayo coba ya. Dream Team. Main liga langsung. Atau enggak main ini aja, Pak. Kalau mau ini, Mas. Mau cepet GP-nya main event. Dapat training itu kan. Kalau nggak salah yang 4.000. Oke, ini dia. Ini dia. Game plan. Lihat dulu. 81 team playstyle level. Ya better lah ya. Yang mana ya? Ini Morishige, Oliver Kahn masih jelek, Otavio sama Wirtz. Ya udah ntar diurus deh. Sama right back-nya tuh masih jelek tuh itunya tuh. Udah yuk. Kita cari lawan. Yang di mobile ininya udah ada belum? Apa namanya eFootball League-nya? Liganya udah ada belum? Rank-nya. Salah ngeracik Ronaldo icon. Nggak bisa diulang ya kalau gitu ya. Udah bang, eFootball League-nya. Oh ya, saya belum cek itu yang mobile. Umpan-umpanannya lebih lama nggak sih daripada yang dulu? Apa enggak? Terus lebih susah juga, Pak. Mainnya ngepresnya tuh lebih susah. Sumpah, ngejaga pemainnya susah banget. Gila. Kayak ayam jago. Wah, sudah ada player Indonesia sepertinya. Ntar lu, ini crossplay atau bukan ini? Jangan bilang crossplay, Pak. Udah ada crossplaynya. Martin Odegaard, kalau dia udah punya iconic segala macam berarti udah crossplay. Set ayam jago namanya, ayam jago. Coba ya lihat ya musuhnya ya. Mason Mount. Enggak sih, masih normal sih, berarti di konsol atau di PC sih ini.
Nggak, masih normal kok. Bukan mobile ini. Kalau biasanya mobile, lah kali orang mobile masih kayak gini, Pak. Baru main apa gimana dia? Halo Bang, iya ada rahasia. Udah bisa crossplay kayaknya belum deh. Saya sih belum ketemu yang crossplay gitu yang kelihatan seperti apa namanya player mobile. Ya apalagi kalau defense pemain gue pelongo ya kan. Bener kan, susah kan? Anda waktu itu siapa yang ngatain 62 kan? Xbox PS bisa yuk. Harusnya bisa, cuma kan nanti konsepnya bakal pakai ini kan, tim code gitu kan. Taruh Pak. Taruh. Gila. Ngepresnya pencet apa, Pak? Lari R2. Lari R2 bukan sih? Oh iya. Lari R2. Rada ngelek. Ya seperti biasa lah. Kegedean ya suara gamenya ya. Tendangan pertama. Wow, nge-lag ya seperti biasa, Pak. Emang. Ntar lu saya ngecilin suara game dulu ya. Kayaknya double dah di ininya dah, streamingnya dah. Terlalu besar suaranya. Audio device. Ini dia. Kecilin. Dah. Yuk, lanjut. Wow, nge-lag. Ya gimana? eFootball, nama eFootball. Yang playernya banyak sekali. Yang servernya penuh mulu. Aduh, kencengan ya kayaknya ya. Iya dong, kencengan. Ayo Frankie. Back baru. In the blink of an eye. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Tapi saya masih bingung ya kalau crossplay kan grafik di mobile sama grafik di PS kan nggak sama, beda jauh gitu. Apalagi FPS itu beda jauh kan. Ntar gimana konsepnya? Wah! Kaki penyelamat Oliver Kahn. Ntar gimana crossplaynya ya? Ya kalau dipikir-pikir, apa iya grafik di PS yang diturunin? Kan nggak mungkin grafik mobile yang dinaikin kan? Ibu. Okay. Wah gila Pak, dia dapat bola mulu. Apa? Kenapa? Halo, balik lagi bersama gue Suhlan di channel Fabian. Di opening loh, saya nggak bisa opening Pak, sumpah. Entah kenapa saya nggak pernah bisa opening. Video aja kagak pernah bener bikin video, makanya saya live streaming. Offside. Tipis. Tipis banget itu. Gimana? Cara ini gimana? Kamera, merubah kamera. Halo. Oh ini. Salah lagi, harusnya ke Carlos aja. Jaga. Martin. Penyakit. Ya Mas lari Mas. Bang mana aja, saya nginep mulu di rumah nenek, pergi mulu. Kan nggak mungkin di rumah nenek ini kan. Nggak mungkin di rumah nenek apa namanya live streaming kan. Salah. Tengahnya bagus. Mings. Ayo Tavio dapat. Kalau lo kebiasa main FIFA, main PES jadi kaku banget sih. Lambat banget gila pemainnya.
Oh, he's picked out the runner. Ayo, Inzaghi tidak dapat. Intercepted, and it certainly needed to be. Mason. And it's Filippo, Inzaghi. ayo Filippo. Interesting ball. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. He made it look gila. A bit predictable. Ngelewatin kagak apa kagak, it's doang itu. Dribbles it through. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Dor. Tidak dapat. Vidal played out wide into Bagus space. sekali, Mings. Moved on forwards. And here's Neymar. Yes. Roberto Carlos. Dor. Yes, thank you. Bang, kenapa Madrid menang UCL? Kenapa? Karena Courtois. Gitu aja, karena kipernya Courtois. Simple, padat, dan jelas. Karena kipernya Courtois, gitu aja. Udah. Entah apa yang diminum orang sama Courtois kemarin tuh. Karena kipernya Courtois, udah gitu aja. Itu doang. Oh no. Gol lah udah. Right back in the game. And he duly delivered. Well, his appreciation of space then was absolutely exceptional. Carlos. A moving genius. Florian, come on. Bener kan namanya Florian Wirtz kan ya? Saya takut selama ini salah gitu loh. Salah. Harusnya silang aja itu, nggak usah terupas. Ayo, Carlos. Tidak dapat. HP apa tuh? Tidak, Filippo, tidak. Oke. Bang, HP gua nggak compatible buat main PES Mobile. Emang HP-mu apa, bro? Emang HP-mu apa sekarang? Emang ada gitu-gitu sekarang ya? Ya gede sih, emang PES sekarang gede sih. Bukan lagi ya. Astaga. Stunning shot pencet apa sih? Stunning shot di konsol. Oh ini. Terus stunning pass sambil mencet R2 berarti ya. Bagus. Ya, tapi ngebloknya ke dalam. Ya ampun. Ayo dong. Naik. Pelanggaran. Redmi 9A. Kuat ya. RAM-nya berapa emang? RAM. Sekarang rada berat emang, Pak. Tesnya. Apalagi belum komentator. He spotted the run and played him through. De Jong. Neymar goes steaming forward. Yes. Ayo. Ødegaard. Now the counter. It's a pretty loose pass. Tapi minggu depan Pan ganti HP bang, udah bagus lah. RAM 3 ya. Kalau RAM 3 nggak kuat lah. Bisa RAM 3 tahun kapan, Pak? Saya aja RAM 6 udah kayak gitu. Masih kuat sih, cuma storage-nya itu loh. Tidak bisa ketolong. Nge-lag. Enggak lah ya. Ya Allah, Allah. Weh, pelanggaran dong. Buset ya. Minggu depan RAM 6 bang, amin. Ayo, kartu merah. Merah dong. Ya, merah. Kuning kedua. Martin Odegaard, keluar Anda. Udah jangan protes-protes. Keluar. Oh, sekarang di replay ada ini kartunya, Pak. Ada gambar kartunya. Siap, di football. Buat game gratis sih bagus ya. Yang sudah punya nama. Florian, come on.
Come on. Played him through Come on. here. Pique gets across to intercept that. Kepa. Ya elah, kenapa gue sundul, Producing harusnya a good kontrol steal aja itu. there, showing a good level of alertness. Bagus Partey. Otavio, Ayo. Filippo Inzaghi. Ayo dong. Ya nge-lag And the pak. ball is out of Kagak play. ditendang-tendang sama dia. Buset yang nonton 4. Saya baru live streaming loh padahal. And it's Filippo Inzaghi. Inzaghi. Aduh, ya ampun. Penyakit kadang datang kapan aja emang. Emang penyakit datang kapan aja pak. Nggak bilang. Otavio. Gue That's pengen apa tuh. Partey. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of Wih, really nice wih. passing. Gue pengen beli Oppo F11. Saya tidak tahu Oppo F11. Saya tidak ngikutin HP. Banyak banget soalnya HP. De Jong, Nama-nama HP kan. Roberto Carlos. Terus apa namanya. Well, Peter, just Apalagi see ini, here how apa, a lot of the komputer attacking PC. players aren't dropping back Laptop. anymore. Waduh, And that buset. means just one thing, I suppose. Bingung. Yeah, they just simply want to engage the Ah, counter begitu. attack. Lalalala. Alalalalalo. That's great strength on the ball. Bagus sekali ya, pelanggaran sih. Lalu masih kembali lagi No, dari the referee took place outside the area. Iya, saya sudah lama nggak streaming. Iya, betul. Partey has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, when the ref Eh, tells you you're going to Romario, jangan dong. Yes. Otavio, Dapat Mas. The attendance Yes. for this match was 71,550. and it's Neymar. Ih, Good spot, he's seen the run. ngeblip gitu loh gila. He is Tarik. through here. Weh, penalti bos. He's given a penalty. Didorong kayak gitu So, bos. a big chance now from 12 yards. Dari tadi dia pelanggaran mulu loh gila. Kasian gue ngeliatnya. Dealing with the pressure. Ya ampun, kencang banget lagi. Kebiasaan main FIFA pak. Aduh, duh. kenceng He's banget. hit the bar. Has spurned it. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have Astaga, just scored. Live PES 2022 mobile bang. Sumpah HP ku nggak kuat-kuat banget pak kalau di ini, kalau dipakai live. Kadang suka panas. Vidal has set up one goal so far. Looking to break out here. Mount. Ke atas gila, penalti kayak It's a gitu. good ball and he could be Kalau ke in. samping masih mending Takes lah ya, it. ini ke atas Massive gila. lead. Tapi Decent lu apa bang, attempt, Realme but 3 not Pro? quite good enough. Ya, apa namanya kalau sebenarnya HP. Yes, ayo Florian, come on. And he's lost his man Dapat here. dong. Danger Panik averted kan for dia now. kan. Panik gak lu? Enggak ya. Mount gets his pass Kosong away. pak. He's in plenty of Moris space here. Pige, jaga He's Moris Pige. left his man. No. Oke, mantap. Astaga, ya Allah. And here's Romario. It's loose and there's a race for the ball. And they've got it back as soon as they gave it Penalti away. kah? Oh enggak. He's gone down, Untung. but the referee just tells him to get back up again. Bang, enggak. A real chance to Waduh, break. saya input ballpoint saya nggak banyak pak, cuma 400. Ntar lah kalau udah banyak lah. Partey. Saya nyari event-event yang benar-benar berguna saja. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And here's Ayo the Partey itu chance maju. to counter. Yes. And that's left him Nggak with a bisa lari serious Partey ya, chance. bener-bener ya. Barcelona, Lambat they're banget full marks larinya. for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Mason Mount ke sebelah kiri. Romario. Look at the space here. This No, might no, no, spell no. danger. Ya ampun, kenapa ke situ? And Vino! Bus. Sumpah ada tremor ya, udah lama nggak main ya. Salah passing lagi. Great ball and he's in here. Inzaghi!
Bagus, blok Now, who's terus. gonna be first to this? Ya gol And the ini. second Oh enggak, time. untung aja. Oh, and they really should have been Bener-bener made to pay. gacha, Really gacha. was just waiting to Anda pounce on any fans sekali slip up, gacha, and nanti he saya was roll gifted sekali a deh. chance. Sekali. Saya buka sekali. Boom. Boom. Brilliantly cut out. Shot a goal! Astaga. Oh, Monaco! And the comeback is complete. Kita tebak lah, Pak Peter Jerry Anda He just knew what was on. ngomongnya itu I aja, admire iya. players who do that because they just don't give up on Gimana anything. cara attacking ini? Nah, putra attacking His aja. second of the game and an eye now for the hat-trick. Monaco go into the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy. Dor! It's Buset, run loose. kagak Who's masuk gonna juga get gila. there? Great challenge, time to perfection. I thought it was going to happen then. How many more Pedri, chances can they dapat dong. realistically expect now? Yes. And that interception was Maju most dong itu. necessary. Ya ampun, dia malah mundur tuh loh. Guerrero. Keep the ball and you win the game. It really is. Ya, that sudahlah. simple. Kalah di game pertama nggak apa-apa. Di game pertama nggak apa-apa kalah. And that will be the Aduh. final act. Quite a game, memorable for its fluctuation in Ya fortunes ampun, and ya astonishing ampun. turnaround. Well, after all of Piye that, toh, Jim, Ngap? what are you thinking? Barcelona are looking a touch fragile, Peter. Confidence looked well down, and they have to find some courage Ya udah nggak quickly apa. now if they're to react. Ayo. Ada 10 kan masih masih divisi 7 juga. Masih aman lah. Cuma butuh 9 poin berarti 3 kali menang atau 9 kali seri. Masih gampang lah ya. Harusnya masih gampang. Harusnya masih gampang. Oh, gacha, iya lupa aku gacha. Coba back. Ayo gacha. Saya buka 1. Yang mana ya? Saya buka 1 deh. Mana? Kontrak. Nih. Special player. Nah. Tuh ini tuh lagi nggak ada yang bagus Pak gacanya Pak. Coba ya lihat ya yang Barcelona ya. See all. Tuh lagi pada jelek-jelek semua Pak, lihat lah. Jadi masa gua. Ya ampun banyak amat gila. Wah. Mingueza paling anyep. Ya, yang lain juga anyep sih sebenarnya. Selain si 3 ini, Kluivert, Iniesta, siapa ini? Albert Ferrer siapa Pak? Kartu baru kayaknya ya, Albert Ferrer ya. Saya sih pengen Iniesta, cuma saya tidak mau ambil resiko. Jadi ya nanti saja gacanya. Ayo main lagi. Oh enggak, ntar lu ada ini hadiah. Terima semua. Hah, duit saya 395.000, banyak sekali. Dapat dari mana itu? 395.000. Ayo. Chiesa sama Tomiyasu. Gambarnya, fotonya. Dapat 9.000. Wah, lumayan. Jadi 400.000 dong. GP saya. Aduh, ya kan kalau ditinggal kalau apa namanya? Kalau ditinggal lama ke live streaming kayak gini. Nol, Pak. Nonton sendiri ujung-ujungnya kan.
Kalau nggak apa kan namanya, kalau ditinggal lama, nggak, misalkan lu udah streaming setiap hari, tiba-tiba 2 minggu nggak streaming kan, ya 2 minggu lama sih, ya sih setengah bulan jatuh ya. Ya gini jadinya. Gacha lagi nggak ada yang bagus pak. Masa Chelsea pemain biasa itu lagi nggak ada yang bagus. Nanti kalau ada yang yang feature itu ya, feature card itu, yang kayak ada yang sniper apa tuh, yang ada Bruno yang 90 plus. Mana ini moderator yang lain? Hey, tim bapak, ya ampun nih kenapa orang Indonesia semua pak? Tim bapak kau. Enggak, kok kepikiran dia namain kayak gitu ya tuh, tim bapak kau. Kok kepikiran dia kayak gitu? Ya MU tim bapak-bapak, enggak, tim bapak-bapak AC Milan sih sebenarnya. Ayo game plan coba. Lawan ya, coba kita lihat. Oh enggak, ini normal pak. Ini main di konsol atau enggak di PC ini. Kayaknya belum ke ini deh, belum ke mobile deh. Belum ada crossplay kayaknya. Ayo tim bapak kau, ayo. Sabar bang, gue pengen balik ke rumah dulu habis dari warung soalnya. Iya mas, nggak apa, santai aja, santai saja. Saya paling ya rada maleman kali ya. Ini kayak biasa aja lah live streaming. Kalau sampai pagi sih nggak buat. Kok namanya masih Cameo ya, bukannya udah Spotify Cameo kan ya namanya ya, diganti kalau nggak salah. Buset langsung kepres gitu dia, gila. Kepencet apa gimana pak? Gila, Inzaghi. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? Waduh, dijepit 2 badak. Awas itu lari dia. Paul Pogba. Yes, itu dia. Gila, masih dapat aja. Buang aja mas, ya ampun. Ya ampun, masih salah passing ya. Neymar. Roberto Carlos. Ayo Neymar, maju Neymar. Aduh, harusnya silang aja ya itu ya. Maaf. Kenapa gila foulnya? Kenapa gila kali? Wasit, tanda-tanda advantage gak ada ya di sini ya? Advantage, kalau dikasih advantage gitu. Karena saya nggak pernah kan itu. Rhys James, ya, tidak dapat dong. Buset, Haaland gila. Tadi perasaan bukan Haaland deh. Ashley Young. Perasaan tadi nggak ada legend dan lain-lain. Kenapa tiba-tiba ada pak? Ayo Neymar. Aduh, tidak dapat lagi. Susah banget main kayak gitu. Dapet deh. Tarik. Aduh, kaku banget. Gila, tangan main football. Masih bingung gitu. Mau kemana bolanya? Yes. Ampun. Allahu Akbar. Aduh, ampun. Konami. Tim bapak kau ini pakai apa? Ya ampun. Dan depan gawang tiang. Apa namanya? Gak masuk lagi bolanya. Kayak nolak gitu. Nolak masuk gitu bolanya. Astaga, itu udah bagus banget padahal volley-nya.
Ya, tidak dapat. Carlos. And now a sudden chance to counter. Bagus. Ayo, build up lagi. Lewat. Ya, udah terserah lu udah. Awas itu. Yes. It's a pretty loose pass. Vitz. Wes, gila lu. Kartu kuning Pak itu Pak harusnya. Ya. Jelas kartu kuning. Gila kasar sekali Anda. Lari tiba-tiba sliding tackle gitu. Bisa patah kaki orang. Oh, what a pass. Weh, penalti Mas. Oh, enggak loh. Gets it clear. Gila wasitnya cukup baik ya. Baik hati. Pogba. Kok kuping saya kayak ada yang nyumpel gitu sih. Havertz. Defenders on the back foot. Ah, Over to the ayo. left. Bale. Wah, tidak. It's up to head it. Goal! Manchester United. Ya udah ya Pogba. Kontrak Anda habis di MU. Sudah Pogba ada keluar dah. Tidak sana Pogba sana. Ya udah ya. Ya 1-0 ya 1-0 ya. Yo masih 1-0. Masih bisa sekali ini. Now it's Octavio. Buset, 2 orang. Tidak dapat. And the counter is on. Bell mau terupas nih dia nih. Ashley Young. Terupas ke Gareth Bale ini dia. Havertz. No, that's been Oh enggak, intercepted. ke tengah. Kenapa ke tengah dia? Padahal kalau ke Gareth Bale masuk itu. De Jong. Vitz. Now it's Inzaghi. Ayo Wir, Towards the right wing. crossing Neymar. Towering header. Yes, And yes, it's there. itu dia. And once more we are all square. You score, We score. Yeah, since going a goal down, they've You dug in to score, produce a we really fine score. spell, which for me deserved that equaliser. Ya makan tuh selebrasi ya. What a super Ya, header. nyala-nyalain, Dispatched ya udah. beautifully. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch, and it was fully deserved. He gave Sundulannya yang everything bagus he had. sih. Sundulannya yang bagus. Grab the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, Ah, but salah. you still have to take your Harus chances. kontrol dulu tadi. Brilliant. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Nabrak nggak sengaja sih. Ketabrak doang itu, ya ampun. Ashley Young, Havertz. Kai Havertz. And it's Young. And that interception was most necessary. Yes, salah sekali Anda. Kenapa Anda majuin He's left itu? his man. Neymar. Johnson goes back. Dor, ampun. Surely this Ya. time. Goal, Barcelona. And the comeback That's it. is complete. And the comeback is complete. Hart reacted well to the initial Waduh. effort, but couldn't get it right out of the danger area. Look, that's one of the first things you learn. Yeah. Whether you're a striker Gebok or not. Just langsung. anticipate a goalkeeping parry or Tidak spillage. masuk bisa-bisa Sometimes Neymar kayak you'll get gitu. lucky, it'll come your way. Oh, attacking langsung dia. Barcelona get Pinter, themselves bagus. into the lead. Pemain Indonesia pada Well, pinter-pinter they're very semua. much the better team at the moment, Padahal Peter, masih and- divisi and no 7 loh doubt ini will be gila. looking to cause even more damage here. Juan Mata. Juan Mata. No. And the shot! He's got a goal. A Allahu game of Akbar. thrills, Baru all seneng square gue. in the blinking of an eye. Well, Higuain that's so refreshing. cuma dapat They went a rating goal 73. down, and you never would have guessed it. Their reaction has been Oh, emphatic. ya ampun. Ya udah ya Johart ya. He won't get many Yeah. simpler than that, but he's certainly not complaining. Oh, players like this fella almost have a sixth Ada sense to get themselves in such great coaching positions. How quick-minded was that?
Gonzalo Higuain. So all square and not for the first time. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Dapat belakang lagi. Yes. Tarik dulu. Aduh, nge-lag gila. Kayak gini ya ampun. Nggak bisa gitu main tenang Lovely ball gitu. into space. Ya udah. That is going to be the final action of the first half. Barcelona playing their part in a real slugfest here. Halo Bang, halo Lots Mas. of goals and nothing to suggest Masih much is sepi ya, going to Mas. change. Either side holding Saya back pengen here. ini dah It has buat been kopi nih. quite a half this. Kenapa rasanya pengen minum kopi What's ya? a good half. They've gone blow for blow and it's 2-2. Aduh. Duh, 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 duh. Duh, duh, duh. Minum aja bang, ASMR. Saya males ke bawahnya itu loh, bikin kopi lagi pak. Males bikinnya lagi, masak So we're into the airnya. second 45. Barcelona clearly Ya have been cepet the sih better sebenarnya side masak for me. airnya. Yeah, I know the Cuma score segelas doesn't doang quite kan. reflect it, but if Itu they go malas aja. about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really Pengen should tiba-tiba improve. muncul gitu kopi. Oh, that was vital. And they can counter here. Ya ampun, Communication nge-lag. breakdown there it seems. Tolong ibu, kenapa bisa nge-lag kayak gini ibu? Aduh. And they're not going to make any further Ashley progress Young. now. Ya bagus. And he's in on goal. Oh, shooting Yes. chance. Gila keren banget itu. Massive Keren goal. banget itu, passingnya keren banget. Finishingnya juga keren banget, Frankie. Mantap. Minta bikinin video kalau malas. Bikinin kalau malas. Minta bikinin siapa pak? Kagak ada orang. Simplicity Minta bikinin itself. siapa? Well, he makes finishing look like a matter of fact. Kau kira ada Why take pembantu apa extra nggak ada touches? pak? So we have a breakthrough. Now how will Kagak ada things develop pembantu from di here? sini. And here's Higuain. De Jong. Ya ampun, bagus. Yes, langsung long ball. Looking to break out Otavio here. lewat, And yes. he's in a really good position here now. And it's Neymar. Partey. Gets his pass away. Kurang kenceng Neymar. Aduh. Neymar. No way through, so back it. It's Yeah. Rose. Who's going to get Um. there? Ashley Young stands up to him well and emerges with the ball. He's had a hit. Ya itu sebagai penggantinya ya udah. Ya sudah. And with that goal comes Beli pembantu, buset kau kira budak apa dibeli? That was easy. Almost too easy. Pembantu dibeli, Well, pembantu it doesn't lebih have to look kecewa kan? spectacular. Bukan Why dibeli, complicate Pak. simplicity? Gila So dibeli. the lead now is 2. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Played out to the left flank. Ya, Cross deflected Corner behind kick. for a corner. untuk kami. Ayo Neymar yang benar. Tidak dapat. Tidak apa-apa. Manchester United can Juan start a Mata, counter here. Gareth Bale. Aduh kencang banget gila Gareth Bale. Now it's Bale. The danger is cut out. Serangan dia tuh terlalu monoton pak. Itu dia kuncinya. Selalu dari sayap sprint. Now Terupas. it's Haaland. Barcelona can breathe again. Just. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Ayo Inzaghi. Lolos. But will they claim to that? Belilah bang biar tinggal di rumah lu selamanya. Mamadou Sakho. Saya ngasih makan orang juga dong. Keluar lagi duit. Perkara bikin kopi aja buset. Is on the back foot. Sampai mengasih makan orang nih.
Mohon maaf. Shot could be on. He's beaten the offside. Big chance. Ya ampun, bagus banget gila Johar. Keeper pulls Kok off bisa a kayak fine gitu? save. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were Perkara bikin ultra kopi sharp. doang. Lompat lagi? Iya, tidak bisa Last-ditch lompat lagi, defending, dia but nggak that'll mau. do. Partey. Stunning shot. And the shot. Aduh. Bagus tadi stunning shot. Ya, Anda main-main aja di situ. Iya, dimain-mainin aja sama dia. And now they can spring Kerebut. out of Ah, lo defense. kan. Ah, pelanggaran lagi. Looks a foul. Yep, referee's given it. Nggak ada sinyal. Habis hujan. Iya, tadi juga apa si merah saya apa ngambek lagi. It's a pretty loose pass. Kelap-kelip lampu merah. Here's Higuain. No connection. It's Higuain. Si Raja Merah ya seperti itu Really has memang. the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he Ayo, overdid it slightly. counter. Should have released it because the support was arriving quickly. Yes, dapat dong Neymar. Oke, thank you. Gol. Ya, easy peasy lemon squeezy 5-2. Udah menang lah ya. Lawannya terlalu easy. That settles it. Ya 5-2, MU terbantai sudah MU. Yeah, and I think we may Sudah. have had too many defenders ball watching then because they just lost Better sight luck of the real next danger. time. And he's done it again. Yeah, He's got his kasihan. second. So now the difference is 3. Ya. It's a goal. Ya sudah nggak apa-apa, It kasih could lah be ya. a lifeline. 5-3 ya udah Two ya. more needed. Ya udah ya. Speed of thoughts, efficiency of Ya udah, movement, Higuain and nomor certainty of 99. outcome. Well, look, he moves and Ada manufactures salah in passing unique di sini. fashion. This guy Enggak is salah sheer passing ya class. tadi ya. Terlalu lama megang bola ya. So, just a consolation, or is there a way back from here? Alamak, jangan sampai comeback. Thinks one through. Oh, that is Higuain! He scored! 5-4, Pak. It just came down to a battle of wills between him and the 5-4. keeper, and he won Pas it with a cracking piece 2022 of trickery. Mobile ada selebrasi respect. Oh iya, And ada there emang ada. was his third, and boy, Ada. he looks the Selebrasi business. respect. Doesn't he Kalau just? mobile nggak tahu ya, kalau This has been an di immense eFootball contribution from one dua-duanya player. ada He's nih. been just about unplayable. Cuma belum keluar aja. Irresistible force today. Kan kalau selebrasi tuh di Manchester PES nggak bisa di United get themselves custom. back into contention. No Ya. doubt as to who has the momentum here now. Tergantung The yang only muncul doubt apa is kan how ntar. many is coming. Filippo, Bagus he's banget. got the shot away. Allahu Akbar, corner Fine sih. stop from the keeper. Well, as Tesco, Peter, the keeper Mobile has ada just bang. received Oh, an A+ mobile sekarang grade. ada option gitu ya. Partey, Now, sundul. who's going to be first to this? Nembak angin, gila. Reprieve, albeit perhaps Nembak angin, momentary. nendang angin. Barcelona Oh can no, afford oh no, to oh settle no, on seeing bahaya. this one out by running Bahaya, down the clock, I think. bahaya, bahaya, bahaya. Ke belakang aja, ke belakang, belakang, belakang. Langsung depan, yes. Added minutes has been Roberto indicated. Carlos. And it's Ketar Neymar. ke kiri juga pak, dari 5 berapa? 5-3 tadi. Delicately. Jadi 5-2. Neymar in Jadi acres of 5-4. space out wide. Thank you. Ayo. Aduh, masih 4 menit lagi gila. Oh, good read. Bagus. Ayo, 1 gol lagi bisa kali. Octavio. Waduh. Out dah. Prit. Habis. Di bawah selebrasi gol ya. And that is Kalau that. udah nyetak 4 gol kayaknya Somehow terus they muncul turned it tulisan round. respect-nya. Every ounce of energy, emotional, Lah Anda physical, sudah mental main? is Anda sudah spent. nyoba That is some win. eFootball Mobile. Gimana, mengecewakan atau tidak? Harus saya ngambil minum, Pak. Kayaknya enakan yang dulu nggak sih? Enakan dulu nggak sih? Yang PES 2021. Saya kalau main PES apa eFootball 22 ya sekarang lebih gampang, golnya iya tinggal flashing doang masuk kan itu bola kan.
Kalau dulu kan mau di flashing mau gimana juga kagak bakal masuk tuh bola kalau kipernya. Siapa dulu kiper apa Oliver Kahn ya? Oliver Kahn, Courtois, terus Peter Cech. Terus sekarang kan udah nggak ada Meta. Ya, itu paling penting. Dulu kan apa Rashford ikonik, Torres ikonik ya kan. Jadi apa jadi ini mulu kan, jadi Meta mulu kan. Saya paling males tuh kalau ketemu Torres ikonik dulu tuh. Buset. Sedih gua kagak bisa main ya, gimana ya. Dulu saya juga gitu pak, main HP tuh apa namanya main ML tuh nggak bisa. Sumpah main HP lagi main nih misalnya tiba-tiba ya lagi main main baru berapa menit nih tiba-tiba diem 2-3 menit HP-nya mati. Gimana tuh? Gimana itu? Tiba-tiba HP-nya mati. Terus punya teman kayak Dajjal lagi main di telepon. Kan kalau dulu kan nggak ada yang fitur kayak sekarang kan, telepon ada di floatingnya kan. Kalau dulu kan langsung ke WA-nya kan, ke aplikasi WA otomatis buka aplikasinya kan. Ya itulah apa namanya, tiba-tiba nge-lag, nge-freeze, mati lagi tuh HP. Halo bang, halo Mas Febrian, halo. Yang paling ngeri menurut gue 2RR tuh apa, Rummenigge sama apa? Kayaknya Rummenigge sih itu. Siapa tuh? RR. Rashford. Oh, Rashford apa? Rashford sama apa? RR. Kenapa dia lagi itu Cowboy Junior pak. Rashford sama siapa pak? Waduh, tim strength-nya 2600, gila. Ini orang mana? Korea apa Jepang tuh? Ini Korea. Iya, sepertinya Korea. Sepertinya Korea. Sama Rumah, iya kan, Rummenigge. Itu saya juga pakai pak, cuma versi legendnya, bukan versi yang ikonik. Ya bagus juga sih versi legendnya. Tendangannya pak kenceng banget, gila. Sumpah, nendang tuh kenceng banget ya. Nafsunya tuh udah nafsu ngegebok kiper dia. Hasratnya astagfirullah. Aduh, ya Allah. Aduh, ya ampun. Telur kayak gini ya. Ampun, ya Allah. Aduh, tim PlayStation ini masih divisi 7 loh. Division 7 loh ini loh, Konami. Hey. Bang, kenapa pas gue nonton lu ada nging? Ya, itu suara kipas PS. Ya kan PS4, namanya PS4 juga ya, PS4 lama. Kipasnya tuh kenceng banget. Sampai kedengeran masuk mic kadang emang. Nggak kadang sih, setiap saya streaming kayak gitu. Ya. This is what it is to be in the Camp Nou. And already we're underway here. Frankie. And that's a superb pass. Buset. Ah, ini saya kebantai nih mau nih orang nih. Udah rada ngelek. Son Heung-min. He's through here. Samuel Eto'o tarik dia. Iya, ngelek. Ah, udah kebobolan juga. And he was alert to it. De Jong. And Neymar. And there's his chance to lead the counter. Now it's Otavio. Now it's Wirtz. Puyol. Waduh, Puyol.
Buset, dikeroyok 2 orang, gila. Defending his corner Ada bunyi ya itu stood up memang very well apa for his namanya man. PS-nya. PS lama soalnya udah 8 tahun, Pak. Gimana lagi ya? Wirtz. Dor. And the Offside. assistant referee Gue has baru his beli flag HP raised buat for offside. baru buat nyoba stunning shot di PES 2002 MOBA. Oh iya, stunning shot tuh digeser ke kiri ya, ke kiri apa ke kanan deh. Lupa saya waktu itu pernah nyoba. No, he wasn't going to let him past. Get the Buset, flags up. offset lagi, gila. Wah, cuma selangkah. Ya, selangkah sih selangkah ya. Tetap offside. Kiri ya, ke dalam berarti ya, ke kiri ya. Berarti. And through to the goalkeeper. Ini orang jago, Pak. Orang Korea ini satu. Partey. Korea itu kan Korea deh kayaknya deh dari Ronaldinho. huruf-hurufnya. Wah, hampir saja teman-teman. Aku kebobolan. Partey. Barcelona with the majority of possession so far. It Ya is still ampun, early. Partey. Allahu Akbar. Disenggol gitu bolanya sama it's a key dia. interception. Coba lagi. Octavio. Mbappe. It's Neymar. Lagi Played out wide nyerang, into tiba-tiba space. nolek. Chance to break. Yeah, that's top defending in Masih preventing nih, him si turning, which jago can merah ini. open up many possibilities. Si jago merah api ya. Filippo Inzaghi. That tackle was Buset. certainly sturdy. Siapa itu? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a Bagus, vulnerability dapat. until the move was Yes. stifled. That'll have stirred a little Yeah. concern. Aduh. Agak It's ini ya, Inzaghi. susah ya. Wirtz. Nggak dapat lagi, gila. Nice TAA, interception, mending well Anda masuk De Jong. tim saya saja sini. Out to the right. Ayo, fullback baru. Into the box. Dor, yes. Goal! Come on. Barcelona! Filippo Inzaghi. That is a Yalah, fine kebalik. goal, really efficiently Kenapa yang done. ngasih Oh, look, asis, it's Pak, yang often the diseka? timing of the jump that dictates what you Jangan can ngantuk do bang, with udah any jam header, and if you get it 10 slightly bang. wrong, Nggak then ngantuk you'll bang, udah jam struggle, 10 bang. but that was Tidak, beautifully made. aman-aman, It masih really aman, was. masih aman. Saya tadi tidur siang soalnya. Makanya tadi siang kan nggak live streaming kan, saya tidur Pak, bener-bener capek Yeah, banget this kemarin. is also a Hari chance ini. to see what happens to the Tahu level kenapa, of lemas concentration banget. from here. It's a good Otavio. ball, it could be in. Tidak dapat Otavio, press terus, Vieira. press dia. Nggak dapat. Sent it forward. Lewat. Now it's Beckham. Wih, And he's betul. away. Enggak dong, yes. That's good defending, Yes, very banget itu. good defending. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Wah gila, keren banget itu. Saya mencet apa Oh, tadi he's barusan? broken the line here. Roberto Gocek Carlos. kayak gitu. Great leap. Aih. Bang 62 60 lah. Saya sudah tidak pernah kebantai Well, lagi being kan. able to generate that amount of activity in the box means it's Dia sudah hard tidak not to kebantai pick lagi kan. someone Main out. FIFA juga tidak kebantai kan kemarin. That's alert and sharp and very well played. And very well It's Beckham. played. Mbappe. No, that's been intercepted. Looking to break out here. Tidak. Challenge just a bit on the firm side. Tidak. Aduh. Beckham. Boca Juniors Bagus. looking to pass their way through. Wirtz. Pelanggaran There, jelas. it's a free kick. Ya And kartu the kuning. referee has shown Sudah. him a yellow card. 60 62. Aduh. Mulai kurang ajar ya. Astaga. Bagus sekali. Partey. Ayo. Ya, tidak bisa kayak gitu, bodoh. Yet another Gimana to sih? add to football's Ini endless PES bukan list of FIFA. Kalau could FIFA haves and mungkin should bisa haves. lewat kayak gitu. Look, the game is full of Terupas ifs kayak and gitu. buts. If Ini only PES. the pass could have completed its Yang journey. kalau ada satu orang di depan muka dia kayak gitu, belum tentu lewat tuh bola. And Masih here's bisa keblok. Ronaldinho.
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Orang jago banget gila. Cuma dari tadi emang nggak nge-shot sih dia, nendang-nendang. Good running, strong and purposeful. Ayo, dapat. Yes. Filippo Inzaghi. That's really well controlled. Offside situ. Aduh. Gets flagged offside. Harusnya ke situ tuh siapa tuh? Weird. Sekarang rating pemain pada turun ya. Ya bagus lah daripada rating sampai 100 gitu. The message is clear. None shall pass. Partey. Lebih bagus sih. Jadi sekarang nggak ada meta apa namanya? Meta pemain, Pak. Nggak cuma satu pemain doang yang diandelin kan. Jadi semua pemain bisa bagi rata gitu. Terutama yang 85 plus ya, pemain-pemain yang ratingnya di atas 85 bisa kepake. Selama ini ya buset 80 apalah, rating 85, 86 apalah nggak pernah kepake kan kalau di bawah 90 kan. Orang kan kalau dulu kan apa namanya rating pasti 92 plus kan. 92 aja bahkan kadang nggak kepake. 97, 102 ya kan. Bagus lah kalau diturunin. Yes. Sekarang coba rating tertinggi siapa? Messi. Messi berapa rating paling tinggi? 94. Saya punya Messi yang 93 sih. Ya, Anda pasti punya juga. Messi icon yang 93 ratingnya di mobile. Kylian Mbappe. Buset. Patrick Vieira, Son Heung-min ke tengah. Ngamuk dia, Pak. Kebobolan dua langsung ngamuk dia. Gus. Wah, bagus sekali Otavio. Kontrol dada itu yang saya inginkan. Seperti itu ya. Ayo Otavio. Balik. Yes. Cutback. Dor. Out. Tapi gue mendingan 100-an mbak, soalnya pemain gue banyak yang 100. Sama pemain saya juga banyak yang 100. Cuma kayak orang ngeliat orang kayak 102 apa sih 102 gitu rating sampai 102, buset sempurna amat, di atas sempurna berarti itu 100 aja sempurna kan. Lu bikin overall astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, buset. Tiang lo bisa-bisa overall gitu. Bener-bener. Sampai mana tadi? Di atas sempurna kan, kalau sempurna kan 100. Pasti overall 100 kan pasti 100 semua kan ratingnya. Kalau overall kan rata-rata dari semua rating. Masuk. Yes. And more. Ronaldo iconic jadi 91, iya. Paling saya upgrade jadi 92 kemarin. Sekarang kuncinya kalau di PES ya lu yang pertama naikin tim playstyle aja dulu. Tim playstyle lu naikin. Kayak kalau di FIFA tuh chemistry. Nah. Tim playstyle lu misalkan lu main possession game ya, naikin semua pemain inti lu jadi possession game gitu. Sekarang daripada lu pemain udah bagus-bagus tapi rating udah bagus-bagus tapi kagak bisa main, kagak bisa passing, possession jelek. Gila, cakep banget. Stunning shot tuh barusan. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his next attempt at least. Puer. And the shot. Set. Oh, it's come loose. Wih, belum out. Oh, udah. Bisa main gua bang kali gak bisa. Enggak apa namanya, maksudnya yang tim playstyle gitu loh.
Kadang pemainnya nggak di posisi, kadang nggak maju pemainnya, cuma jalan doang. Kan? Nih pemain punya visi, Pak. Pemain-pemain kayak gini nih keren loh. Kalau saya jadi dia, langsung syuting gitu, nggak dipassing. Siapa yang kepikiran bakal dipassing coba tuh bola? Jenius kadang. Saya suka pemain-pemain kayak gini nih tuh, langsung dipassing. Siapa yang bakal mikir bakal dipassing gitu loh bolanya. Orang ketutup begitu Eto'o-nya, terus dia passing, keren sekali Anda. Mantap. Bisa main kebang. Chemistry paling penting sih sebenarnya. Mau pemain lu ratingnya 85 semua juga, kalau chemistry-nya bagus ya lu tetap bisa main. Tergantung lu nya berarti. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Ayo Carlos, dapat Carlos. Virgil bisa. Van Dijk. Moved on forwards. No. Played out towards the right wing. Kan ngamuk dia langsung. Gila. Ternyata 3-0 di PES tuh belum kelar ya. Belum selesai. Ntar dulu, kok dia punya Eto'o ikonik ya? Buang ya. Tapi kayaknya enggak. Apa namanya, ini bukan mobile nih kayaknya. Great defending, strong and determined. Defenders on the back foot. It's a good run down the left-hand side. Yes, bagus sekali. And it's Inzaghi. Inzaghi. Mantul gitu bolanya. Lovely ball into space. Astaga. Ya Allah. It's in. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things. Just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. Tadi kena tiang, gawang kosong, kiper pun nggak ada. Kiper pun lagi jatuh, dia tiang. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Ya Allah, ya ampun. Buang. Bagus. Nggak dapat, gila bola kayak gitu. Kok iso? Ini orang ngerti main, Pak. Yes, ayo. Ulur waktu. Santai. Bagus. Kok nggak dapet tuh orang. Bagus sekali passingnya Weird. Mantap. Weird. Carlos. Tarik. Yes. Sabar. Back dia bagus sekali. Great chance! Goal! We thought it was over. It's all square once more. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And yes, it's him again. All square again into the dying minutes. Jangan ngelek-ngelek gitu dong. Aduh, ya ampun. Di masa-masa ini sampai 4-3 sumpah sih. Gak kurang ajar sih kalau sampai 4-3. Allah Akbar, untung aja. Mata sampai sakit gila. Tadi kagak kedip-kedip. Ya, ayo Neymar. Dapat. Yes, bagus. Ayo Inzaghi. Weird. Out.
Astagfirullahaladzim. Ya ampun, kok itu bisa nggak gol? Ih. Ini. Kok gitu sih? Wah, sumpah ini agak nggak logik sih ini sih. Sumpah dari tadi, Pak. 3 kali peluang besar. 1 Inzaghi, 2 Otavio. 1 kena tiang, 2 melenceng. Jauh. Hah. Gue liat gameplaynya Winda kalau ngasut jarak dekat ditekan sekali doang langsung melambung. dia tuh apa namanya sebenarnya nggak gitu tertarik sama bola si Mas Winda. Cuma kan sekarang vibes-nya eFootball kan. Pasarnya eFootball tuh emang gede kan di Indonesia kan, PES. Jadi dia main lain football, kebanyakan gacha kan dia daripada mainnya kan. Kalau FIFA di Indonesia kayak pasarnya nggak terlalu gede. Karena apa, FIFA mahal. Sekali beli bisa 700-800 ribu. Cuma untungnya kemarin dikasih gratis. United PS, buset, ini rental PS apa gimana nih? United PS. Live sampai jam berapa bang? Nggak tahu lah, sampai capek aja lah. Tavernier, siapa itu Tavernier? Pamo eFootball. Pamo. Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Tuh, apa namanya? Pabgueye, N'Golo, Conte, Mendy, Kante, Sadio Mane, Adama Traore, Hakim Ziyech. Buset, Hakim Ziyechnya. Oh, Hakim Ziyech jadiin memang. Trent Alexander-Arnold. Udah 1 jam aja bang. Kalau live malam sepi ya kadang. Cuma kalau live-nya misal saya live abis maghrib gitu atau enggak abis isya kan. Tadi kan mulai paling jam 9 kan, jam 9 setengah 9 kan, setengah 9 deh kayaknya mulai saya. Nah itu udah mulai sepi emang. Tapi kalau mulainya abis isya itu kan soalnya kan orang pada istirahat kan, lagi buka-buka HP. Udah pada pulang orang gue, nggak ada aktivitas lagi. Oh iya, lo orang pada PAT ya? Oh iya. Anak-anak kelas bawah pada PAT, anak-anak sekolah. Iya betul PAT, pantesan sepi ya PAT ya. Lu orang pada PAT nggak sih? Lu masih sekolah nggak, Mas? Pada PAT kayaknya deh. Oh, pantes. Yet another to add to football's endless list of could haves and should haves. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Iya. He's straight offside. Pada PAS lah, Anda tidak PAS. Nggak ujian. And it's intense this pressure from the front. De Jong. Now it's Neymar. Yes. Bentar lagi juga. Bentar lagi juga tidur gua bang.
No space, no PTA bang, problem. PTA You tuh apa? just Penilaian cannot stop tengah him. akhir. Well, he had to deal with PAT, an awful lot Pak. of unwanted Masa PTA? attention, but his tenacity won the day. Kan kalau PAT kan penilaian akhir, Manchester United didn't expect PAT this, that's for penilaian sure. akhir tahun What kan. can they do now? Penilaian tahun akhir, oh gitu bisa ya De kali ya. Jong. Penilaian tahun akhir. Gila suara Now PS it's kenceng Romario. banget. Oh, he's burst through. No, Great hit. bagus sekali tangannya, liverkan masih bagus kualitasnya ya. Sparkling save. Jantungnya juga masih Absolutely aman. sparkling. His reflexes were ultra sharp. Buset, corner ngeri banget. Of the shot at goal. It's run loose. Who's going to Dapat, get there? dapat. Ayo, come on, And come on, now a sudden come on, chance to counter, come on, come on. Gets away from his Ayo. opponents. Neymar. There's a good bit of goal to aim at. Ah, Well, he had a Udah di really rumah good sendiri, run Bang. of goal Enggak, there, di but the bawah defense ada just weren't going to let keluarga. it past. no, Adama Traore! tidak masuk. Oh, just Kasihan lacks a sekali decent dia. finish. Harusnya dikontrol Another dulu example itu. of how comfortable Masih this team jauh is on the soalnya. break. De Jong. And now the breakaway. Now it's Inzaghi. Yes, Lofted through here. Fabio, come on, fake shot kali. Aduh, ya ampun, ada Beckhamnya sih. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd Awas, appreciates good awas, football around awas, there. bagus sekali. Ada banyak. Romario. De Jong. Gebrak meja, Pak. And it's Lu been taken live pakai straight mic apa back. gimana, Bang? Kenceng banget. Oh, suara kenceng banget ya. Tar lu, Mas. Kalau suara kenceng banget, dikecilin dulu. Takutnya nggak kedengeran soalnya. Sabar, kecilin dulu. Pakai mic ya, biasa pakai mic lah. Mic-nya dari headset. Tes. Halo. Tes. Gini kali ya. Bentar, saya ngecas stick dulu. Bukan mic bener-bener mic yang buat podcast, enggak. Yang biasa youtuber pakai, enggak. Saya pakai dari headsetnya, dari earphone-nya. Mic bawaan gitu loh. Bukan mic terpisah dari kayak youtuber gaming. And that interception was most necessary. Kecilin, Bang, bukan green. Iya, kecilin. Iya, saya salah ngomong tadi. Kayaknya saya kecilin deh itu mic-nya. Fitz. Oh, good Apa read. masih sama nggak? Conte. And it's Romario. Ala. Ibu, tolong Very ibu. nicely done. Dybalanya. Oh, Ya important ampun. interception. Udah kecil belum? Udah apa maksudnya udah pas belum suaranya? Tambah kenceng, Bang. Oh, that's well spotted. Tambah kenceng. Tar dulu. Saya pause dulu habis ini. Ziyech. Always onto this. Ya, offside. And the whistle's gone, presumably for offside. Bentar. Soalnya takutnya ini apa namanya sama suara device audio adjust. Nih, tuh udah. Gini ya. Udah good tuh kata dia. Nggak too high lagi. Saya biasanya pakai di too high. Terlalu tinggi. Over to the other side. Yes, bagus. Terlalu lama Otavio megang bolanya. Oh, he's picked out the Oh runner. no. Oh, super ball. Bahaya nih. Ini bahaya nih begini-begini. And the finish. Yes. Udah, Bang. Now Oke, that aman is berarti ya. commitment to the cause.
saya capek loh ngomong. Waktu itu perasaan saya live streaming 7 jam tuh nggak capek-capek pak. Live streaming ya Allah. Gak apa, emang lawannya jago gimana? And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Jarang live kali bang, iya makanya. Ya saya mau ngembaliin hype live streaming saya lah. Moodnya harus dibalikin dulu pak. Udah lama live streaming soalnya. 2 minggu di rumah nenek. Woi, sensational. Surely a foul, free kick. Sensational. Morishige. Ayo terupas bagus. Neymar. Anda capek ya berbahan kayak gitu. Ngapain aja bang ya gitu-gitu aja pak. Rumah nenek gak ada apa-apa. Gak mungkin saya live streaming di rumah nenek kan. Live streaming di ruang tamu gitu teriak-teriak kayak gini gak mungkin pak. Lihat sikon juga sih. Orang tidur aja di ruang tamu. Gimana ya? Well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to. Biasanya tuh saya kebanyakan main ini FIFA. Udah itu aja FIFA. eFootball sumpah. Jujur ya, ini eFootball apa? Jarang banget aku mainin pak. Makanya kayak gini bapuk kali aku main kan. Jarang banget aku mainin ini football. Live-nya di rumah nenek nggak bisa pak. Masa live-nya di ruang tamu pak? Teriak-teriak. Malah rame kan, ada saudara, ada segala macem. Tante. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. We're promptly into the second 45 minutes. Ayo. Barcelona need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution and experience. Lewat lagi itu. And the shots! And he just whacks it away. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Ya. Modenya. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. And there's simply no way out. Roberto Carlos. Dribbling yang benar. Oh, that's neat. Yes. The pressing's intense and it's paid off. Out dong. Belum out. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Yes, ayo. Neymar. He's gone down, but the referee crossing. just tells him to get Inzaghi. back up again. Inzaghi shooting. Looks like he's been taken out there. Can he finish? Yes. Otavio. Come on, rumah nenek lu di mana di? Enggak jauh sih sebenarnya, cuma 1-2 kilo doang dari rumah saya. Kemarin karena ada urusan aja pak. Jadi saya harus nginep 2 minggu tuh. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. It could go either way. Now looking to orchestrate a counter. Ricardo Rodriguez. That's been intercepted. Truthfully, it was hard to see any better outcome. Aduh. Gerard Pique. Campbell.
And they can counter here. Buset, And here's kagak dapat gila. Beckham. Ayo dapat, yes. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear Oke, they've changed their shape. dapat dong and Otavio. certainly when defending Yes. at least, Dribble. because Aduh, they've got nggak to be sebagus ready Neymar to kayaknya dia. hit them hard on the counter attack, Dribblingnya and that Pak. seems to Neymar be lewat the itu, plan. sumpah. Spread neatly. Dapat Partey, mantap. Ayo. Great defending, strong and determined. Nggak gitu dong passingnya Inzaghi. Campbell. Ngomong sudah lah, kalau orang Sunda kan nggak bisa Pak, sumpah beneran. Ayah orang Sunda ya kan. Ziyech. That's a decent ball. Apa namanya? He's had a hit. Untung aja. Ibu Decent enough try. orang Yeah, he Jawa, may have snatched lingkungan it out a bit, Betawi. even though it was Gitu quite udah close. campur aduk kayak di situ. Ujung-ujungnya apa? Kalau ditanya kamu orang mana? Saya bingung mau jawab apa. Roberto Carlos. Saya campuran nih. Saya campuran Pak. And it's Beckham. Biasanya kan kalau di awal sekolah kan orang mana gitu kan, sukunya apa, baru apa namanya, lu tahu ini kan apa namanya, MPLS. Nah ini baru-baru kayak gitu tuh. Fiddles it through. Great chance. Ya ampun gak masuk, Now, who's gila. gonna be first to this? Padahal udah chip bagus banget, gila itu. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And here's Inzaghi. Ayo Neymar, tarik Neymar. And here's Neymar. Aduh, Barcelona showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Oh, and he's broken the line here. And he was alert to it. Don't you just love the level of intensity here? Neither. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ditarik keluarga gue Sunda semua ya. Kalau gitu bagus, pakainya bisa dah. Itu biasanya orang-orang kayak gitu bisa. Kan yang keluarganya Sunda, yang keluarganya Jawa semua kan. Apalagi di Jakarta kan banyak banget Jawa, Betawi itu banyak banget. Too easily intercepted. Manchester United merit full marks for their attitude and application. Kampung saya di in trying to Tasik, win di this. Tasik kan It Sunda means semua an ya. awful lot, Kalau orang obviously. ngomong misalkan mau beli bakso nih, mau beli ya jajanan gitu kan, lewat kan kadang kan. Now it's Wirtz. Oh, red. Kalau mau beli Nice jajanan. interception. Orang ngomong Sunda, saya kan kagak ngerti orang Sunda ya. Apa bahasa Sunda? Saya udah ngomong bahasa Indonesia kan. Apa namanya, udah ngomong bahasa Indonesia normal nih, menunjukkan bahwa saya tidak bisa Averted for now. bahasa Sunda. Tetep ya, ngomong bahasa Sunda. Hasilnya apa? There's the shot. Kayak gitu. Kebobolan. What about that? Late Udah, saya udahan, Pak. Udah. This could well Cukup be buat it. hari ini live streamingnya. Sudah. Iya, Golazo, iya. Live streaming baru, selebrasi baru nih. Golazo. And certainty of outcome. Di atas menit 85 harus comeback. After 88 minutes is number 22, Hakim Ziyech. Hakim sih ya besok Bang. Iya, besok lanjut lagi kayaknya. Apa enggak ya? Aduh, besok ada jadwal ke rumah nenek lagi. Sumpah gue diajakin dulu ke rumah nenek, gila. Manchester United take the Mau lead. nolak gak Now it's enak, just a ya kan? question of holding on. Maaf, mau Well, nolak the gak last enak. moments now, Peter, Mau are going ikut to be tapi very gimana frantic. ya? There's still time for a twist or two yet. Oh, it's inches away from being a really good ball. Iya kan, gimana tuh konsepnya? Gimana? Sebaiknya gimana? Besok di rumah nenek. Aduh ya ampun, iya ya. Sebaiknya gimana Mas? Nolak gak enak ya kan, datang kayak gitu, saya bolong mulu streaming. Kapan Bang live lagi that's kalau it. ke rumah It is nenek? all over. Barcelona are stunned. They controlled it. They Nggak led. tahu deh. Saya kalau rumah nenek aja pentingin keluarga. Iya sebenarnya gitu, cuma kan apa, kayak udah, iya gitulah, udah saya tidak mau bahas. Ya sudah, terima kasih Mas, sukses PAT-nya. Sukses apa, Anda ada rencana ini nggak besok buat ini apa, KS kerjasama
Ada ini nggak, ada rencana nggak? Biasanya kan malamnya tuh direncanain dulu kan, atau nggak paginya tuh. Ada rencana gitu nggak? Kalau saya paginya dulu. Kemarin saya paginya US, ujian sekolah. Tapi ya kenang-kenangannya tuh di situ. Gak ada temen gue kalau diajak KS dia cepuin, wah buset pak, saya satu kelas satu kelas gak tahu pikirannya sama semua gitu, kayak gak ada yang mau cepu. Sumpah pak, kalau di kelas saya ya, di kelas saya kalau misalkan orang cepu nggak ditemenin pak, nggak ditemenin. Sekarang udah nggak ada orang-orang cepu kayak gitu. Dulu SD ada, wah bener-bener cepu banget tuh orang. Sekarang SMP kayaknya udah nggak ada deh. Kemarin tuh sumpah apa namanya, untung saja yang nggak ngerti bukan cuma saya, yang pinter-pinter juga ikutan nyontek sumpah. Bener, yang pinter-pinter juga ikutan nyontek. Pesan dari siapa ini? Ada tadi message. Yang pinter-pinter juga ikutan nyontek. Lu tahu wakil apa, mantan ketua OSIS, mantan ketos itu juga ikutan. Saya dengar doang sih itu ya. Keren serangan baliknya, mantap. Itu siapa? Itu ada komen itu loh. Keren sekali serangan baliknya, ini siapa? Gacha sekali, oke sekali lah ya. Di mana kontrak? Mana special player? Yang mana nih? Mau yang mana nih? Player of the month, Chelsea atau Barca? Coba lihat Chelsea lah ya. Nggak ada. Oh Chelsea bagus nih. Chelsea aja apa? Chelsea bagus nih. Boleh nih, boleh Chelsea nih. Saya Chelsea aja deh. Chelsea ya. Chelsea. Ya, semoga aja dapat N'Golo Kante. Semoga aja dapat itu. Atau enggak ya Mendy, enggak usah. Jangan Mendy ya. Ini boleh lah, Reece James lah ya, nggak apa-apa. Saya juga butuh tuh Reece James tuh. Oke, gacha sekali. Mari kita buka. The special player list is available until off. Sudah. Sign. Satu kali kita buka. Kita roll. Siapa? Liga Inggris pasti. Bintang 4. Ya beneran dapet Reece James. Beneran dapet Reece James. Ya, paling anyep sih, cuma kalau masuk di squad saya berguna. Ya berguna, cuma tetap aja paling anyep dapetnya. Beneran dapet Reece James, gila. Wah ini sih keren. Ini dia Reece James dengan penampakannya. Ya udah. Sudah. Beneran dapat Reece James, gila. Nih, Anda mau lihat harga-harganya. Harga-harga eFootball coin. Nih. Sama sih kayak di mobile sih, 100. Enggak deh. Di mobile tuh 300 ya. 300 dapat 16.000 enggak sih? Apa sekarang udah naik harganya? 16.000 dapat 300 kalau dulu ya. Kok sekarang 116.000, gila. Deh. 520 79.000. Ya, ini 1.050 dapat 160.000. 329.000. 100 doang. Iya. Oh enggak, apa namanya, kalau di mobil 100 doang ya. Buset, 1 juta, 1,5 juta, 1,6.
Oh. Ya by the way, kita bisa ini nggak sih nyambungin akun handphone ke sini? Kalau bisa, enak banget dong, ya kan? Kalau misalkan bisa nyambungin akun HP ke sini, 100 doang, 100, iya 100 doang, iya saya tidak ada lagi, no, lihat, cuma 300 punya saya football coinnya. Oh ini pelatih, buset, pelatih aja anjir. Pelatih aja 500.000 sih, ini kan gila pak. Ya ampun, pelatihnya 500.000. Coba aja, coba apaan? Coba top up. Standard player. Mau salah. Kylian Mbappe. Ronaldo murah loh, cuma 490.000. Tapi udah bisa ubah formasi ya, sekarang udah pelatih udah nggak terlalu ngaruh. Mungkin lu kalau mau main gayanya sih sebenarnya, gaya pelatih lu kayak gimana. Misalkan lu main quick counter, pelatihnya pakai yang quick counter kayak lu tadi lihat Nagelsmann kan quick counter kan sama si Rangnick. Nggak usah beli pelatih lagi ya, cuma tinggal nyesuain sama gaya main lu doang, tim play style lagi ujung-ujungnya. Nih lihat nih, pelatih tuh karakteristiknya beda-beda deh, cuma gitu doang sekarang. Nih manager, nih tuh position game cuma 50 semua kan, umur 41. Coba lihat manajer lain ya, Rangnick misalkan, kontrak ke manager list. Nih, nah Nagelsmann Rangnick deh. Nih tuh, ya kan beda kan, quick counternya lebih bagus dia kan, 80 quick counter ya mungkin bedanya ini doang. Gitu doang. Sama tadi ada apa ya? Oh, gila, lihat young players, match experience point gained by player that are 23 players or below increased by. Oh, match experience kayaknya bintangnya dinaikin jadi 100% kalau selama pemain-pemain itu di bawah 23 tahun. Mungkin perbedaannya itu, lihat coaching affinity apa tuh artinya tuh. Pokoknya keunggulannya gitulah. Nih, increase experience point 5 bintang. PV player during match by 100%. Saya tidak tahu apa yang dinaikin, pokoknya experience point juga yang 5 bintang. Allegri, coba. Gak usah beli pelatih lagi ya sih. Increase ini sama kayak Rangnick. Coba yang paling atas nih apa? Harusnya Pep Guardiola sih ini. No, lihat position game-nya 87. Ya bedanya itu doang sih. Quick counter. Ini kayaknya Zeidler ini kayaknya Klopp ya. Coba. Klopp berapa sih? Klopp umur berapa dah? Jurgen Klopp. ...54. Oh iya, Zeidler ini Klopp, Pak. Klopp itu 54 tahun sekarang ternyata. Nih Luis Aroman, Pep Guardiola. Nih Pep Guardiola berapa tahun? Mana? 51 tahun ya. Coba cek ya. Oh 50, masih 50 di sini. Ya sudah gitu aja. Ya udah. Saya end stream dulu. Terima kasih sudah nonton. Sukses PAT besok. Ajak-ajak temen mas kalau kayak gitu. Ngajarin yang nggak bener. Gimana lagi? Selama ini online, belajar online, tiba-tiba ujian offline, mampus dah. Ya sudah, terima kasih sudah nemenin dari awal. 106 GP saya udah 3 juta. Yang mobile, yang di mobile, iya 3 juta yang di mobile. Ya udah, terima kasih dah, saya end stream di sini saja.
Besok nggak tahu bisa live atau nggak tahu deh gimana deh. Ya udah lihat besok ya. Terima kasih.